KSA Inglong Photum Mei Phula Pen Kongchun Bang Akimi Ningkan Surihini Rankora ke Thompen Ningkan Surihini Rankora Pho Pharman ke claim ke dam jia phan se me ke dengpon Karbi lo Charlie Asong mate KSA Inglong Photum ke dam tang vosik ni phai inkora sir kep arni Surihini Rankora ke Thompen Surihini Rankora Pho Pharman Bang Phu Kangwai ka chepate along ka chepahai ponatum pini se me dengpon lo Lason si khe la pen long ri long pat ka cherai kom dun ji po ke mang la pen khe amoy arbung pu hok pon si Karbi lo Charlie Asong mate KSA Inglong Photum ke dam tang vosik ni phai inkora sir kep arni KSA Inglong Photi ripia sai hemalong bang phu kangwai mate election pado pon si mei phu ang hoya pharman mirjeng kro la pen kongchun bang ang hoya pharman jork timunga tumpen Surihini Rankora ke Thompen Surihini Rankora pho aparman chepahai ponsi Pinija Khongpo ni phai pho arni KSA mithang tiripia sai hemalong KSA ke do an claim bang phu bang phia tuma thengno pini se me deng pontanglo bang so se me ke deng ponalong pherang ke tum karju pona hutnang ke thak dun ke jase met pet lo ke charlia hin anat ke paprang dun akenang sot puta me phu pen ningje pon anparta Karbianglong West Karbianglong la pen Meghalaya adoya hoya puthak setame un an pen ke nilitum KSA ahin penta arjabdunji puta nang pachini dun la pen halapu kongchun bang jok timung pen pherang kya thengno nangkaning jedun ke Karbianglong West Karbianglong la pen dimahasau arat akar I article 244A mate autonomous state setame kachelong vek jia phan setame chisong ington pon pe puta nang pachini dun Lapen mei phu kongchun bang atum bang hini seta me khe lapen long ri long pat kacherai kompon jia phansi se me deng pon renti. Nearly Karbi Student Association, starting from unit, sub branch, branch, head branch, regional, lapen central committee long, claim bang phu bang pi, chung an phanta, nearly ningak long kaya kilo kilo, alang litum, nearly pan. In see Anina Chete that he will do something for the Karbi Student Association or for the Karbi community too. Pinning from that claiming for Anina Chete pen Nilipan Lasso Kedamtang Ani KSA election Kido Hudalong Nilipan Ongdung Hud pen Nilipan Napahilo Lasi Nililangi Tumhan Kipugang Tunga Lapulo Nalitum Nis Pabiri Nililam Chat Ana election campaign hota paman nililam chakna chipian ta nilim un an thek an ke arna mer jume pen nilim pachuni pansi na pachun piji pisi nilim ini ja ko na chichak tulo lapen aprangsi ilitung take mata Hong Kong matriculation percentage kimimi polam ilitung malong rilang matriculation percentage kimimi kupiposi mimi da titima polam ilitung chini vek nahi lagi ilitung foundation mate ala LP level lo hai na nursery level lo ilitum kichok che kemimi ajonil lasi ilitum electricity rate mate matriculation percentage education hin ka pidun hu buang lake kupi pon ma pulote lake foundation kemimi pon lasi ala so foundation kupi posi mimi te ma pulote ilitum chini vek nai athe ilitum ke infrastructural development bas ilitum RDP tro human resource development bang ilitum RDP beda kacali yahin bang ilitum RDP beda building ki kim penine arson IB ki kim ason buildings ki kim lason si importance biro ilitum kacali yahin bang ilitum importance beda lasi ke bang jilangani bang nilitum under the leadership of Sir Mirjeng Kro our honorable president nilitum chengbai chengsai pen ke bang jilangani bang education mate human resource development bangke unan alaso kapajing turi pan nilitum mori ponji lap athema angkur kuna se kichok chema pun nilitum chinilo ase alaso angkur bang terek se arong pamiseni pan bangsi nilitum klepon lapen Karbianglong Autonomous Council atumda ajatim bangke importance pipun chenai education hin bang alang li thanda ni lichuning rilo of course I welcome the development done by them alang litum development kam claim lo like a message but you also will have to take what to say action on all those teachers or all those people involved in all those malpractice in the foundation system at LP school alang litum action en hainanji nasi kebang jilani সরকার তোমাকে সেন্ট্রাল সরকার বাদে পালি আসাম সরকার তোমাকে কার্বি আংলং ফান হেমপ্রেট কিপিজি তোমাকে
ani pop matha the da son pi ani hang pos tame pi un ide da son sinaman atema hembreng na pilo pulonte kumani atum mane tong pun alam sarkar lupuna ukhala so kachama tha do ko jo ni Assam government tum se tame ini tum afan hembreng na pi lu matha the da Saya silang sudah, la so uniform sini kalau kita kene, garbing long long pakai ke kamki bang jadi organisasi kalau masuk kita ada kamki itu cuma sama kita UCC Uniform Civil Code apa tak bangke ini tum lo draft kiba ma copy tan long le la pula tak kita do avele ini tum study pamengan apa jasma paper katema Uniform Civil Code pulo te isi akime na tadu kahino na tadu Así como dar un kupisi laso UCC lo volunteer lo kupisi ke do kabe ma hala ban chinina así chinne apa ma ke komen ki pima ni muda saya study na langsung kan sir Meghalaya kali Mizoram pe Nagaland kan ke already afran la article kita matado kalau berhenti kan mana la stay ini kan naik baru konti sudah mengalan baru konti oh dah kabin mon pada laton ke kan ke bagi cepat lang kita ladang ini kumang ke lalu ti na pula so exact draft long kupisi kita mahla ban chinina ko akheng no do ko pulo dante il no me kham ke bani la bage majoga adak indigenous tribal so tum kasime per banke tribal so tum banke la ke kham ke ba na so isi kre me anata do sa ake me anata do nasi ake me na pulo ke kham ke do na sta ke ake no na pulo dante itu kham ke be ni se Fransi banke UCC हम लोग banke itu chini ba many because it's a very sentimental very and situation ba boleh kan komen kita bertanya dari Sorry, silang la border anda bagian di daerah di situ amun ini boy fish sampai lo turun deh gitu la kabia artul council bang klub memorandum pidam pang gasil lo kacutong gang lo memorandum gang lo bang mereka tuh sekali pun tamu deh tuh kasih kita menjadi pilih pilih masa berita gelong tengke kalau ada state government atum kita ngialang tuh kasih council atum aku kalau deh tanda deh anggap nili kitam arni apa ke udah local MLA lapen council representative bahini bah kalau so kita mani dona pipan ke kita buka berkalong le kasi isi mana lalu very serious issue council kita sini public tak cuman kalau dah nili kita visit tak mesti public itu mereka cingki jitan mesti kalau tung tamai isi orang mana curi dulu council na asor tung man la ben kalau dah tung han aning pathet tekan te kalau dah kisi council na sor ben cak tekan jima kalau sor keman ben kalau bang so rumah kita si council na sor rumah tak ini million na orang jima kalau dah kedo arong so rumah ke ake mata kaperi ju so akema buku parai pen bangke mungkin nak kelong leko bu misi bang ko untuk mana tekon son do kopi alo pada kalau kelong ke meni kan ko sedame non bangke si New Zealand community semua ada produk lokal la tumben masih biasa kon ko alo masih kamsada sort mana na importance ki dan bangke itu along di anda ke peren legit kita mesti Akemo da arada kumsi ani kita Sang pi mamoni teron pi ahemalong pen ka vedera puthak apinan Anthony rong pi pen press meet kangni Jakhong poni phai pli arni kohora Chandra Singh rong pi arong amekar Anthony rong pi achor mamoni teron pi kedam tang bhomkuru Jakhong poni phai hini arni pen Hemalong pen avedera puthak apinan Anthony rong pi pen pherangke amekangni pedopon Lason si alang litum kacho boche rapta ningkan kreke thom andolo lapen asopota inutlo pusi pherangke tumalong nangche thandun Lapen achor mamuni teron pinahok le do pusatami oso phan chijin sora hem along anche bang pen kimisen je phan chingki chethan nang pusi apinan Anthony rong pi pen chuning ripon
to pini aprangsi ke duar bogari pherang ke tumpan akero paper piglo pini niltum akisung ake phu pena jani sinane tumpan chophalo la pena tum ke bang pantame akero paper piglo nasi non nili akisung ke je thani ke lando nili hemasor kiram tangarni pen deobarani pen chetheglong le derlo konap tonga dam ne kopi tonga claim ne ko son ne tum chichini ne derlo nile tum donra puriar anta chechar julo jerpo jerpi anta la sonse chechar julo bonta me chini ne derlo lase nangla tum pherangke a mai pen mata thudi pen se nile tum uthot kichiri thuji phan bor ilo nili chorbang awi thu der mane chitheglong le derlo mate non anta chelong le derlo khobor nilimen bang non chethan to nilimen bang ke Anthony Rongpi la pe nili hemasor men bang ke sampi mamani teron pi la pe nili supo men bang ke Limuel Rongpi la pe nilitum ke chepachor tang ke ningkan